Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kajala Mizoram kala Punjab ya kaseng ZPM na ki arpunyo Tylli ki konstituensi ha ka yingdor ba thawan kabadon sauphongut ki dukhon barkalala aban penlim ya kaseng Mizo National Front hapo ka jingilam menteri rangba Mizoram thanga ha ka jingnyo ya ki vote menta ka sngi na kabenta ka election sha ka yingdor ba thawan kaseng Mizoram People's Movement da ka jinglam khmat jong IPS officer berem ulal du homa kalapan kriya bensen syar ya kejala Mizoram dah ke job buntam ki MLA. Katkom ke Election Commission of India ke ZPM kalau job haki arpunyo na ki Sauphau Tylli ki konstituensi. Kabawan baar kare ke Mizo National Front kabla job ni tam haki hinyo Tylli ki konstituensi. Kaseng BJP kalau job haki ar Tylli ki konstituensi katba ke Kongres kalawan hakmat tangha kawi ke konstituensi. Ke MNF kelasan syar ke Mizoram na kabenta shipau snem hadu usnem arajar khatlai. Haswa kata ke Kongres kelasan syar shipau snem. Haba pai syaki seng di bayakun na kamta ke election syaki yung dorbar thawan ke jala Mizoram mentau snem. Ke MNF, ZPM bat ke Kongres ke laikun na baro Sauphau Tylli ki konstituensi, handai ke BJP ke laikun tang na ki arpulai Tylli ki konstituensi.